anezerewe Matayo. Intare ngo iraza Dawudi ngo arahubuka arashwanya gusa. Ayo n'amateka. Idubu najya ngo arize ki idubu hazarizi nuko zitavuganye, ariko iyo zija kugira nk'umwami zikavugana ziba zaravuze ati kihume cyo mushosi twagwana harira mwirira ndego kihume kuri kwa Mungu. Reka nkubwire kwisi uzarema amateka, nutambuka bavuge ngo hano hatambutse umugabo. Nucuruza rema amateka mu bucuruzi, nuhinga hinga inyanya ziyage bavuge ngo nukuri mu bahinzi barahazi n'uyu nguyu. Nugira isaro yo gusuka, reka nkubwire ndukaza ujana ifaranga gusa nawe wige gusuka. Mu buzima bwawe ntukabure ibindi bibiri. Icyambere ntukabure kumva icyo bavuga. Nimbura umucuruzi tegera abacuruzi. Nimbura pasteur injira muri conference z'abandi ba pasteur. Nimbura umurabshi manuka kuri Tanganyika utegera abarobshi. Yesu yabwiye Petero aramubwira ati shaho Petero ko mwabula kalumba bikibyaba ati muze twayisha amaboko mamata. Yesu ni mambo yote ndani ya yote ukimupata yeye umepata yote hata kusumbukia ya ulimwengu tafuta Yesu. Amashigusa shema yawe Gorigota turashimira Reverend w'itorero rya Bethlehem hamwe na staffu bakorana n'abadamu banyu n'abana banyu. Dushimira inzego z'itorero rya Bethlehem uko zingana zose mu itorero n'abakristo kumva ko bakwicara mugatumira ijuru na mwene Data Sergo na Moses na Matayo. Shimwa yewe Gorigota shimwa musaraba ngunda shimwa nawe wamfasiza ariko cyane umwami Yesu. Shimwa yewe shimwa we Gorigota shimwa musaraba ngunda shimwa nawe wamfasiza we hano hariho ba Reverend bayoboye amatorero benshi. Ubu bumwe bwanyu twabukunze kandi muzagumane umutima niki gikorwa. Yatangarisha abigishwa arababwira ngo mugende musigari Yerusalemu muzakore services zitatu. Iya mbere muzabe mu bumwe, iya kabiri muhudumiye, iya gatatu zabuzuza.
iya kane muzaje guhamya abantu batari mu bumwe nta mbaraga bagira de tibagera kure turwa Imana ntizivugana nabo. Shimwa yewe Gorigota, shimwa musaraba nkunda, ayo maboko ari he nawe wambaziza shimwa yewe Gorigota, shimwa musaraba nkunda, shimwa nawe wambaziza ariko cyane umwami Yesu. Nimusambure ibiganza samba haleluya. Abakinnyi b'umupira nibo bambere baza bumva umutoza, niyo bagiye gukina buri muntu azamenya adversaire wiwe, none ukamenya uyakinisha amaguru yombi cyangwa akinisha ukuguru kumwe, akabumbu ni kazi ukamenya ukuntu kwitanga. Niba akinisha imoso urarambura vuba ukakugarura ugastop ugapasa undi. Naringize ngo museke kubwiriza abantu bataye baseka ningo kuja mu kibira kitarimo inyoni. Shimwa yewe Gorigota, Haleluya we, shimwa musaraba nkunda, shimwa we, shimwa nawe wambaziza ariko cyane umwami Yesu. Munemerera dushimire igihugu cyacu cy'u Burundi kitwemerera guterana dukomera iyo Mana amashi menshi. Turashimira president w'igihugu na leta yose y'u Burundi. Hewe turabashimiye cyane, muri abantu beza cyane kandi Imana ikomeze baheze kubaho. Ikigira kabiri munemerera dushimira badukurikiranye bari mu mugabo witwa Reverend Eric. Abaganda baravuga ngo ni Eric, tuvuga Eric, abaganda Eric n'umuryango we. Abaga wararutana nimba umuntu utaragira mwene wabo uri hanze ariko ufite mubyara wawe cyangwa wenda iso wanyu cyangwa wenda nyokorome yobari, ariko niba batekereza bino bintu umuntu ngo akore igiterane cy'amashimwe ku by'Imana yakoze, yarangiza agatanga amafaranga ye akagaburira abantu. Nabonye utubido tw'amata ukuntu tuba tuzenguruka kandi ukabona ahantu hari amata, ndakurahiriye. Shimwa yewe Gorigota, Haleluya we, shimwa musaraba nkunda, shimwa nawe wambaziza ariko cyane umwami Yesu. shimwa yewe Gorigota, shimwa musaraba nkunda, shimwa nawe wambaziza ariko cyane umwami Yesu. Twaruka guhura n'umuntu ngiye kurira indega arambwira ngo niwe Matayo ni jewe, atereka nguhobere yame simba bone mwese ngo turamukanye. Umuntu naramutse mugenzi umubwire ngo ni ijuru na Matayo n'uyu nguyu nta mahizi muhoza Matayo ndabaramukisha. Ibindi nakuvuga ngo gute ndamubona gute uko turaramukanyisha. Turi mu giterane cy'amashimwe, ntabwo ari seminaire. Nimba ari seminaire muzadutumira ikindi gihe tuza kuvuga seminaire, ariko uyu munsi igiterane cy'amashimwe. Urabizi kuko kubera abafaransa badukolonije n'abasedwa muri systeme ya evangile, hari ibintu badukoreye reka ndeke gutindaho. Umuntu kubwiriza no guhagarara, kutanyeganyega nunyeganyega akosa. Ugomba kwambara ikote. Murumva ikote cyangwa murumva ijambo? Hari ibintu bimwe mugomba gusiga. Niriwe mu kintu kidufunze, ikote rimwe rigeririye aho natose subire kandi na sante nayo nutayitaho. Ukababwira abadamu muri ahanga umugabo wawe n'akazi rimwe ikote, na kabiri ikote, na gatatu ikote, na kane ikote, iyo sabuni niyo lavage yo izava.
ikoti rya buri munsi ribaho. Tituri ku Ndondo mu Kajembwe, hano turi mu Ivira. Ako ngakuyemo kuko hari abantu kubera nyine za homiletike n'ibindi kuko hayagenda genda. Turi mu gitaro amashimwe n'amashimwe. Aba twari kumwe kuva ejo none uyu munsi wa none dufite aho tumaze kugera. Uyu munsi wa none ndagira ngo turirimbe Zaburi. Nimara ndavuga ibintu bitatu, hanyuma dusome n'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Tubanze turirimbe Zaburi ya 33 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Niturangiza natwe turabaririmbye, turaba nk'abaririmba. Umuntu undi yoreka kuririmba kandi turaririmba wokovu 141 141 Mokozi wetu anatupa furaha duniani. Tube nkaba inogereza neza. Niturangiza namantibuka mu ijambo kandi simbatindira kuko uyu mugoroba numvise mu kumangu hamanutse ibande yo gusengera ibyifuzo. Kandi iyo yaje na kare Mariya ngambwire bintu basi ndawe ngayimange mbere ngizikora ko kwambwira. Ninde wahabonye Zaburi? Turirimbe Zaburi ya 31 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Turaza gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2:52. Karibu kwa kusoma. Tunaimba Zaburi 33 mlango wa kwanza hadi wa 3. Alafu tutasoma injili ya Yesu Kristo kwa Luka mtakatifu sura yake ya 2 mlango wa 52. Zaburi ya 33 murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Bibiliya yavuze ngo mwabakiranutsi mwe. Nako kandi umuntu nandamukiriza umuntu umwicaranye umubwire ngo uwamenye makuru uri umukiranutsi kumenya Yesu Kristo kuri umukiranutsi. Mwabakiranutsi tituvuga abantu batuye muri Afrika. Mwabagiye kuganira n'abakiranutsi. Nibo basa baramya Imana bakayishima bakayihimbaza. Endera kusoma. Mwishimire Uwiteka. Number 1 mwishimire Uwiteka. Mushimishe Uwiteka inanga. Mose ibankuyikoraho kabisa. Ibankuyikoraho. Umoja mavuno yataisha kabisa baada ayo hukumu wali simika siku hiyo. Mukore kunanga inanga igomba gukorwa. Bandanye. Mumuririmbire ishimwe kuri Neberu y'imirya 10. Hariko umuntu baza baririmba yarangiza akicara takoma amashi. Turi umusaza nta muzukuru uragira nta n'umukwe. Komeza urangiza. Gatatu. Mumuririmbire indirimbo nshya, mucurangishe inanga ubwenge, muyivugishe ijwi rirenga. Amen. Okay. Luka 2:52. Luka 2:52. Bibiliya iravuze ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge. Yesu akomeza kugwiza ubwenge. Ese ukumwijuru ndago yamanukanye. Komeza daturangiza. Abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Amen. So ni Kirundi? Kinyarwanda. Cyangwa Bibiliya ijambo ry'Imana? Oya, Bibiliya yera. Bibiliya yera? Komeza uraso. Harangi niho harangi. Ni naho ngaho niho hanyuma. Yesu akomeza kugwiza ubwenge. Akomeza kugwiza ubwenge. Abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Ikise ikibazo tubajijwe n'Imana n'abantu. Kandi ubwenge bukomeza kwa divasinga buzamuka. Ngo arangize. Ya. Saru. Ngwino
gutambira Imana. Uyu mugabo arabishoboye. Wagize abakwe nk'aba ngaba, ubugize abakwe beza. Umuntu utagira ubushishi n'ugushidikanya mu gutambira Imana aba ari umukwe mwiza. Curanga Moses. Mwokozi wetu tupa furaha dunia, atuongoza Mwokozi wetu atuongoza gaho utekereze kuba uza kwishima twese. Tazamaya pamoja nasi haleluya, haleluya, haleluya. Tazama yuko pamoja nasi maisha kama. Haleluya, haleluya, haleluya. Tazama yuko pamoja nilikasika na katika haleluya, 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 haleluya. Ni vema vizuri uamu wake sita furaha yetu inabakia ikiwa yote vimetoweka. Haleluya, 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 haleluya. Hatukijaribiwa karibiwa huko tajua ni kwa muda. Mbinguni hatutaona uzuri na macho. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mbinguni, mbinguni, kisa usika sote tani pase. Haleluya, haleluya.
Atukuzwe. Ahimidiwe Mwokozi wa milele. Muzamure mikrofone tutere hari. Pema sikala kati. Bisegaruka dutere hari bisasta nagaruke. Atandala sikasi. Wena dutere haleluya. Ahimidiwe. Ahimidiwe Mwokozi. Muvandimwe. Hita wiruka yewe. Yaje mu gitaramo ni yihute. Hita wiruka. Ahimidiwe. Kwitonda. Tugiye gutera hari gusa. Nibarangiza babwiriza. Ahimidiwe. Tacho bitwaye. Twikirize neza nurangiza twicaza. Haleluya! Ahimidiwe. Tuzamurikira Imana yonyine gusa Israel. Haleluya!
ibiganza twese. Sema haleluya. Ibintu bitatu bigomba gutuma dushima Imana. Icyambere, kuko imbabazi zayo niziteka. Kubw'imbabazi ze zihora hiteka, nimushimi yakoze ibigwa bikomeye. Mundamukirize umubwire kugira ngo ushime uzubimenye password na code. Imbabazi z'Imana zihora hiteka ryose, nico cyambere. Kandi ugipinga aje kubaza Isiraheli ukundi yaririmbye iyo Zaburi, nimba mutanabyemeye mubaze Dawudi n'Imana kabisa. Icya kabiri, nimuzamura ibiganza yaturagwa ubwami bw'Imana. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo uko turi ino yaravuze ngo yatufana na Kristo. Paulo ni wabivuze neza, nabambanywe na Kristo none ubundi ko nyamara sinjuriho Kristo muri. Tukubaza wese ugiye gushima uzumubwira ngo turabaraganwa n'Imana. Niyo ya kabiri. Iya gatatu, nimuzamure. Sama hey nimwongere. Nuko yaturemye kugira ngo dukore icyo Imana itananiwe gukora, ariko iduha akazi. Imana ndiyo kwishima kandi ndiyo kwiramya. Wowe unaretse yarangije gukora kwa abasaza 20 akazi baza bakora, nureka wowe w'abana wowe umukongomani wahirya mu kajembe, nureka Imana yakoze ikorari kera irahari iri mu kazi. Wowe utarabaho, naje Matayo ndarabaho, na sogokuru Bigera na Gihinga atarabaho, yari ihari. Ayo makuru muyamenye. Abasagaga biwanyu batarahaba n'abasiza n'abadahari bataranahaba, yari yararemye, yari ihari. N'abanyakarama batarabaho, nimugera mutya mugera mutya vuga ijambo rimwe. Vuga ijambo rimwe. Vuga ijambo rimwe. Kurakereza. Nimuzamure ibiganza. Sama haleluya. Ibiko biragusakuriza byombi ukagira retard. None reba handu wo kwicara neza akazi kagende neza. Kanishi ukazi jawa ndakandi kazingira. Nacuruje umunyamaveri 80 natanya jana mu isoko mu minembwe handu hitwa mu Bidegu, habe ni veri nimwe kandi mu bagabo bazi kuvuga gutya naje ndimo. Icyo kiratambuka ninjira mu isoko ya kane kwa Rutaganda. Abayizi ni muzamura ikiganza. Habe ni veri nimwe ninjira mu gatanu mibyuzi kandi byushoboye nibyuzi, ariko ni butanzi reka basoma babisome babimenye. Barangize mu kwibagirwa kw'abantu bamwibagiwe, mu kumuta kw'abantu bamutaye kubera kuko yamenye agaciro k'ibikoresho. Dawudi ngo arangize aravuga ngo ngomba kurema amateka. Umve nkubwire ntega amatwi, nta muntu buzira amateka. Hakuna mtu bila historia. Hari amateka y'abanyabwenge, hari amateka y'abaturage, hari amateka y'igihugu, hari amateka y'abacuruzi, hari amateka y'intumwa. Mu gihe cyawe tukarangare kutagira amateka. Subiyamo. Nimuzamure ibiganza.
amina Amina. Oh, amina. Usifiwe Jehova. amina amina Amina. Amina. Oh, amina. Usifiwe Jehova. Eliabu ni koloni Shama Daudi aravuga ni ndangara hano nikisuba hapa kama si wake historia. Mimi wa Daudi neno la kwanza niko mfupi wa kimo, lakini ni lazima ni wake historia. Ndamukiriza mwana wanyu mubwire ngo uzikigezwaho kora amateka yawe. Reka dutange haleluya. Nimusamure. Haleluya. Shima Imana mutima wanje we. Shima Imana mutima we. Shima Imana. Shima Imana mutima wanje we. Ayo mashisa ari he? Mutima we. Iyo bikomeye. Iyo bikomeye. Wiyabye ubabaye. Iragutabara mutima we. Iyo bikomeye. Iyo bikomeye. Wiyabye ubabaye. Iragutabara mutima we. Niwe nimusamure. Haleluya. Kiswahili inasema hakuna historia bila kupambana. Nta mateka buzira gukora. Badamu muri hano, bagabo, barundi kazi, bakongomani kazi. Hakuna historia bila kupambana. Mwakomera Imana amashyi menshi. Ikizaha agaciro ibyo ufite ni wewe, kandi ikizavuga ni ibikorwa wakoresheje ibyo ufite. Ndashaka uyu mugoroba wa none urashaka ko amateka aba muri wewe. Ndamagana umudayimoni w'uburangare. Mana twirukanira abantu hebarangara muri kinyejana mu izina rya Yesu. Wa mudayimoni wo urangaza twakwamaganye. Ndanezerewe matayo. Intarangu iraza Daudi ngo arahubuka arashwanya gusa. Ayo na mateka idubu najya ngo arize idubu hazarize nuko zitavuganye, ariko iyo zija kugira ngo umwami zikavugana ziba zaravuze ati kihume cyo mushosi twagwana harira mwirira ndego kihume kuri kwa Mungu. Reka nkubwire kwisi uzarema amateka, nutambuka bavuge ngo hano hatambutse umugabo. Nucuruza rema amateka mu bucuruzi, nuhinga inyanya ziyage bavuge ngo nukuri mu bahinzi barahazi n'uyu nguyu. Nugira isaro yo gusuka, reka nkubwire ndukaza ujana ifaranga gusa nawe wige gusuka. Kandi wasanga iki gice cyo hano ukomuza mujana amafaranga handi muri bagito. Ni gute wozamura undi wowe ndi wizamura? Buri kanisa hano wenda mushobora kugaragaza amakanisa 10 wenda 20. Okay, buri kanisa byakagombye kugira abantu basuka nk'15, kandi buri kanisa rikagira salon. Kuko muri iki kinyejana bose ndi bazambara ibitambara. Ayo makuru muyamenye, kandi ni mutenga abantu ngo ntibambaye ibitambara murasigara gutyo. No kuvuga ngo icyo kigomba kubaho, kandi ibingibi abantu bana ngo shima Imana n'ibindi yatubwiye. Reka mbabwira aya makuru, nta kintu kibaho kitarimo ikintu cyitwa finance.
bamusabye umusoro Yesu Kristo abwira Petero ngo manuka ifi ya mbere mu nyanja no urashaka gusa ngo dusirimbe niturangiza ngo se mada ngo harya ndabihari emeye nyumbani uraramisha nurangiza utanga umusosi uzuhimbaza hano kubita madama wakwakira neza hanyuma ubone kuvuga ngo kurashima kurarame naho pana guza ngo se harya ngo ndimuracumba wawe amateka ni musamure Dawudi ngo arangiza amateka igihe kigeze narabivuze ni muri aya magambo ni munufe Imana igiye kukugeza ahantu izi kuremera umuntu ugomba kukuvuganira hari igihe wowe wakora amateka ariko ayo mateka ntubone imbaraga zikugeza ahantu ariko Imana ikakuzanira umuntu izana Samuel mwene Elukana umuhungu wataramiye Rama wari ufite n'igitaramo cy'Imana nta muntu wagaragara amina yote ngo areke kuzura umwuka wera habe nuwaza guhaye uhiga undi yagaragara yote Rama akaramya Imana akayihimbaza akayishima ngo akubite gutya Samuel yamavuga atari ko ndagenda gute kandi uri ku ngoma ni Sawe umutwe bawuca ijuru ngo riramubwira ngo nibakubaza ubabwire ngo giye gutamba ibitambo ni wakati wa kutoa nini zabihu ngo arazamuka afite password iyi Imana ishaka kukuzamura mu mateka baremye iza yohereza umuntu ubu naje hano naje kubwira umuntu umwe ikisi kinyajana cyo kuvuga gusa ngo uririmba indirimbo ya Dawudi tukomeze turirimba za Dawudi ni byiza ririmbi yawe nawe ririmbi yawe nawe zaburi yawe iririmbe nawe yawe tutite turirimbi ya Dawudi gusa ni yabene kora ni zabazaza fati yawe nawe uririmbi yawe zaburi n'urugo rwawe Zaburi ndirimba si ya Dawidi yego Zaburi ndirimba si ya Benazafu niva mutima ayizande fitu ubuhamya bwigendera tubone uriya muhungu w'abasama mbonye afite zaburi ziwe afite kuriya mbonye Israel kandi agabasama mwese ntimugerega ngo mbonye ngo nuwanyu gusa mbonye yubatse amateka yisi abazungu kubarahamagara mbonye kandi abahungu bangana imyaka na mbonye n'ubu baricaye gusa bari kuri Barcelona no kuri Chelsea bagafana Barcelona ariko mbonye akamashiraho zaburi yiwe ririmba imesha Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya Benazafu niva mutima ayizande fitu ubuhamya bwigendera ndamukirizo mwishari umubaza ntese iwanyu hariyo mufite muri mu gushima mu Zaburi ni ya Benazafu iyo abacuruzi turiyo iyo abapastori turiyo iyo abavuga butumwa turiyo iyo abahinzi turiyo iyo abantu bacuruza inka turiyo iyo abacuruza ihene turiyo uririmba iyi ni uri mu kuririmba kandi mwarangiza gusa ngo mutubwire kwa kundi ko basadwa zandi nimbagaza baturirimbira mtoto mimi masikini naimba kwa furaha kwa kurachitara kurukima hari masikini uzurimba na furaha naje kubatangariza urashaka amateka ikindi gihe cyo gupambana ni muzamuri bigaza zama Dawudi mwarangiza ya mama nuko gutya baramutumiza Dawudi araza na upole wake ngo amare kugera kwa Yesu ijuru ryamara rivuga ati n'uyu nirangije kuvuga Dawudi asigwa amavuta yamasubirayo kandi reka nkubwire iyo Imana yaguhaye igisubizo tukaza wihuta uzugenda gahoro gahoro kuko igisubizo cyawe kishi cyonyine kiza gicizira kiza cyama gicizira gutya inzira ikaboneka ntangaje uyu mugoroba wa none muri iki giterane Imana ikuremera amateka igucira inzira n'izina rya Yesu Kristo nimuvuge ngo haleluya haleluya ushoboye byose mwami Imana ntawushobora kurogoya imigambi yawe basubira inyuma ubusumu ngo aravuga tereka nabonye ijambo rituruka kuri muzehe genda je gusura bakuru bawe
Dawudi aravuga ati hapa mbonye kufura naho nakufura hapa umutipe ngo aripanga. Reka nkubwire mu buzima bwawe ntukabura ibindi bibiri. Icyambere ntukabure kumva icyo bavuga. Nimba uri umucuruzi tegera abacuruzi. Nimba uri pasiteri injira muri konferanse z'abandi bapasiteri. Nimba uri umurabyi manuka kuri Tanganyika utegera abarobyi. Yesu yabwiye Petero aramubwira ati shaho Petero ko mwabula kalumba bikibyaba ati muze twayisha amaboko mamata. Yesu ni mambo yote ndani ya yote ukimupata yeye umepata yote hata kusumbukia ya ulimwengu tafuta Yesu ndugu utapata vyote. Yesu amamubwira ati wehe ndaba bindi umva amakuru akahisiri kwega kano wehe ugende gwatulushenga kandi usubire buziba mangu wamala ulushenga urukabulera uriyo umanuke muhengeri kandi urusundura rwawe urutarera iburyo apana ibumoso iruryo. Imana iguheza umuntu. Imana ndani ya yote tukoma amashi. Acha we kwa mambo ya chakula Yesu. Shada katumia kichache navuzicha masikio yako umva ya magambo yanje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge akakomeza ya ko me ngiye gutanga haleluya. Nanezerewe bihagisha nimuzamure ibikaza haleluya. Sama pima mambo kangala isaya la sangalale itatandela la kangala ila losa ila tetande ikigira kabiri uzategere ko bavuga ku Mana yawe. Niba bavuga neza uzabasabira umugisha ariko niba ivogera ukavuga nabi uzitarure. Yesu yavuze ijambo ariko ngo nimugera hando ngo ndi bumva ijambo muzakungute tacho Yesu atavuze kandi muzakungute nimurangiza ibindi muzabindike ngo yumva koko ngo bahaye batuka Imana ya Isirayeli. Dawudi aravuga ati yo nje wacuranzi nanga nje ufite amateka ngiye gukora andi mateka tuva mu bwiza twinjira mu bundi tidusanga rimwe tituririmba rimwe tidukora ibiterane byo gushima rimwe tuva mu bwiza twinjira mu bundi Juruwe tegeka byose biremera Juruwe tegeka byose biremera amashi Juruwe tegeka byose biremera Juruwe tegeka byose biremera Juruwe
nikigori cha Sunday school sinuruhanemera bakuru wango bari bazi kategori na capacity akorera mu mateka ye. Reka ngubwira abantu ni bakubona baza bamenya amateka ye kuko afitanye ubusabane n'Imana. Abantu ni bakubona kuko ufite amateka y'igitaramo, bakubona ko ufite amateka ayisasela yo kurana Imana no guhimbaza. La fête passée ndanezera amata ayi juruwe tegeka byose biremera juruwe tegeka byose biremera juruwe tegeka byose biremera maze siwe niba kugabanya shandu tudahusha topic ni muzamura ibiganza byanyu. Imana iramanutse n'ukuri kw'Imana ni mubaka bazamura cyane muhetsa amaboko yanyu. Juruwe tegeka byose biremera juruwe tegeka byose kubera kurema amateka nari kuguha kimwe nongeyemo ibindi bintu uza kuza mugoroba bitware. Juruwe tegeka muracafite imbeho juruwe tegeka byose biremera ukuzi ni ukuvuganira ngo haba umuntu aho ngaho yamabwira umwami ati uyu mutipe agwete histoire ne histoire yage itari yakukaje kaje amabuye ile histoire iri claire. Sasa ube ngoga muberangira nawo mubwire ati hano hari umutipe muzi wa Goliath angamenye uburaga mu arrange yame mureke tuvuza karuru kubwira ijambo Imana isatura ibintu hanga mambo terasaya ngo mukubita mubuje atamenyereye aramubwira ngo haya siku yazoe aramubwira tundeke naho ngo eti kidari ngo eti nengone mfite n'umuhumetso undekere ibindi uriya mutipe gwadukana karema ahuma kumbingo umureke ngamushabula bushabule ngamuvunga ngamukoroga ngamuririmba ngamuhodota ngamushabula ngamuririmba ngamubaga ngamubugula. Juruwe ndamukirisa umuntu mwicaye umubwire ngo Goliath wari ufite igisubizo kirabonetse ntasubira guhagarara mu buzima bwawe nukuri kw'Imana. juruwe tegeka byose ganula na nitwe Mungu ganula nabamuhuna ganula Mungu ayisha we ganula nabamuhuna yoyo ganula ya ganula nabamuhuna ganula na nitwe Mungu ganula basha kwibuka kuko ataravuze ngo tuvuga nta wundi ni Yesu nibuye rizima ryanzwe nabubatse ngo atora ibuye ngo arishira mu muhumetso. Reka mbabwira makuru uyu mugoroba wa none ufata ibuye mu kwizera
turarishugunya kandi turarishugunya hahandi dosiye yawe iri Cyane. ivuruge n'izina rya Yesu. kandi ndabara numara gusujugunya siza hiri nimbigeze hehe uzoza uvuga ngo umunsi umwe ijuru ryaravuze n'amatayo ngo tujugunye ibuye rivuga ibintu. Nimuzamure ibiganza rimwe kabiri gatatu juru we Tegeka. ko haguye imvura y'umugisha. Imana irambuye Tres. utangariza abantu ngo haguye imvura y'umugisha. Umve ndimukoma amashyi mutarumva nayumva wisha nimuzamura ibiganza sema hey Imana irambuye ngo hagiye kuba kangiringiri imvura iraguye kandi ngo hagiye kuba guhamagara kandi si yikambi yonyine ngo n'izindi Zuruwe